Hello baratua. It's been a minute. But we're back with a video ya boemo ba lehodimo. Pele re tswela pele ka thupello ya rona, these are the services I offer in Sesotho and English for the foundation and the intermediate phase, 150 per 30-minute lesson. Ha re utlweng he. Letsatsi le tjhabetse ka hara maru a bitswang melatsitsi. Hangata ha o tswela ka ntle ebe o bona maru ana, o tsebe hore ho tlotla ho phola tsatsing leno, ho tlotla ho ba le moyanyana o se lekang o serame. Ha pula e tlona re bona ka maru a pula a lefifinyana, re bona le ka dinonyana ha di fofa ka sehlopha pula e tlotla ena. Ho na le monko wa pula o bang teng ha pula e tlotla ena. Ebe ha pula ena ka matla ka nako tse ding ba le letolo kapo lehadima. Now depending on which region you're from, o tla ibitsa letolo kapa lehadima. Lehadima le lokolla phepo ya dimela, nutrients for the plants, tse bitswang di-nitrates. And then nitrates are formed when oxygen and nitrogen mingle in the air, then mix with rain and fall to the ground as fertilizer for the plants. Letsatsi ha le boela le tjhaba hape, re bona mokodi. Mokodi is a rainbow. Ebe bana ba tswela ka ntle ba nyakalla, they skip and hippity hop hop in muddy puddles. Ha re shebeng he na mantswe a rona a matjha ke a feng, re ithutile hore hona le melatsitsi e leng maru a moya o serame, mokodi which is utingo or rainbow, letolo kapo lehadima which is thunder. Ebe serame ke ha ho bata, cold weather. Ho lokileng ha ba ratuanyana re tla re bona nang nakong e tlang kapa thupellong e tlang. Mona mo re fumanehang teng marangrang a dikgokahano. There's a Facebook page, e bitswang Sesotho Literacy Corner. Please like, follow, share and all of that good stuff. Bye.